Ki katu kan nengot ki balabu kali shimet ki la keno bagi kali jungki ki la syabat haki brio ki bakami la dia bagi ki nong tray jong kata transport riboy district hai kindet sngi beladap ki bala maham bat dan kunai kini kali halal ka nongrem bagi penongkam ki kali shimet jungki ban kamai nong leit nongwan syakisnong ki bahap hamauti constituency. Kita jung kita kali shimet rengkat bikinongnya hak hatway trek cumang arjar fly kila hiar syaka office DTO riboy district hanungpo nak bentaban lej ucor bat kmil ti cing pensyai halor ka tegi cing syak dan kuna henry nak daw ka cing bamdan DTO kini ki buan mudoi kila lej ben yakranno bot way officer MVI ubolaong bo omdan cing TPA ya kata ka cing lej kenra lai senran lang ik try kali da ginong yalam Confederation of Riboy People ba ki try kali kila kenno badang kini kindat sngi ki brio ki bakam ila de baki dai nak transport kila wan man penlong cing henrai kali hakitan mahoti. Kini ki bakam nong tray office DTO kila kenno bagi kamai kit brio kumbu cuket ki kali kamai lani ki lokal taksi bat ong bakani kalong persya ai kaan hakaliang ki kam kali nakaliang rong ba snong ko umlai teng ulai thu bagi tegi nong snong kim dai satya ki bacu kamai kum kamai ki lokal taksi Hadin bang atip ya kai ke ba mo don apeng ki nong snong ki ba lawan ya thu yang along ba kasak kali jengki kasabat long ngamen kadang kencing check pi le karang checking ka benta ki sekti area ka jongi yan kata ba ki thu yang ki ong ba ani ba angila sabat hang ni long ngong meno babat ngong tang kali na ki ki ong ba amtip ki breu buan po di o thrai ki buan bat ini tina kaliang ka jonga ngasukwa ban pensisya mo na mabalik se kata ka jing bat jong ki le se ka jing tharai jong ki balik se ka ne ka kali long ki kali ki banasong jing ki kamai passenger ki ma bagi ki private mo tengah na kaliang jonga ngas pensya balong ba kim degi kali ki ba kamai mo kidi kali private national hi telong nama kantam ia thu ba kiri ka kali ka balong ka ba kit ye khina school te hakata ka jing kit ka jong i galong ba nama ba ia kendu gi ba national telong ikit mo nama ka jing ye singaut mo sinong stha para ba ia thu telong ikit te kata syabat no te kata na kaliang ka jonga nga kendat ing aku aban penpau ba long ni cek thai nong kendong kadon sya ka jing hakaba ya dei bat kini ki kam kali mo hakalik kawan nama ba kham tamangi ki basa ongno ngimde ki basa harut ka surok ba mo ini basa kham paji nang surok ba te kalong talong ba ni sem jing hakaba dei ba mat ka kali te dadon ki bapang ki ba stom tu nasyong nathau long kitu ki nong pang lan ki kino ki badon kami ke jingrap long ki keren ken begini ki try kali mo ki berada gede men private ro ki yarap ki pan ka jingrap ban lebu kumni kumtai te nakaliang ka jonga te kumtai ngas kon pensingo bang ngidon ka jing mo bede bat kini ki taksi ki toris hi nama bang ni de ka snong ka ba syong kham spaji nang surok ba tira da ki ong bangi ni hab ban syong kata da ka toris ni da ka lokal mun bangi ni kendu jing mamakim dan da snong hi te tangkata nakaliang ka jonga kon pensyalong ba kim de ki kali ki ba jukamai te menen dengan ngemi na yung bangan di chawk na school te don te bro ba mut leja bro te balishim dawai te gi ang yarap kit lang bam kali pusnang te ngakit sia khamtam de bahi ngasam di kiknum te pois te tik syabat te kispan kupsa kali tang ai te pan ojinar na hing sar te ang sis yang ta te di bedang amban sis te ngamare si ngap sar liksim kupsa kali te ngawan lilang magilok te liwat itu gi checking ting liwat ngilap sting ting ai jadi aing tu te benikran nong yang siu khasan hajar ngan yak nai sar khasan hajar ngamdan mar kan de ka klik ba kamai de tang kali pikir sekolah ngam ta te wan sediti ngam ta itu ya keren lang bagi ilang te hatu ya kata khasan hajar klasiu yang makin siu ngamdan sar ngamdan klik ba kamai ngasuk kitang kena sekolah ngalibu kena sekolah ikun ajang tang kata yang ngam kamu ki ong ipi bala ba musim te sangajar kinses yang nra damwan hadin khatsan sni te kana kot ni nai po disi te grantan kaling ses nan hadin bagi layo ya ka komplain na kini ki try kali ba menin ka sngi kadon ke jing checking sate siapa area mau hati te naglang jing geseng hadin bagi layo komplain na kini ki try kali te ngilawan sane siapa DTO ban kali nau DTO halor kata ka rukom phanya ki ne ki kali kalalong sebapalan te mentasngi ngimla ban kendu yu DTO don tong MBI ong ba ngamla ban le yai te ngikwa hi ban sai no DTO hato kata ka jing phanya kini kali hot kini ki kali private
hari ki keno ba kadai ki kali kamai tena keleng kaseng ngibu ke jingkeli ba balai ba na keleng jong KMBI ki balai menin ki claim ai ka warning ki claim ai ka notice sagini ki kali private ki badai sapo area mahoti ki lej bej ki bat bej bat ki phan bej ba ka phan ru ka bahe ki don ka ba ki phan 10,000 don ka ba ki phan khatsan hajar te na keleng jong kini ki try kali ki bawan hang ne menin ki kem mla ban siu ki ka phan khatsan hajar te kila pha wan mi sapo DTO bat ka ba ngisau khia ka long ba kisim wat ekikot kisla kali original ki pan te skawai ngi kwa ban pen pau hato mentale kala de ka jup thumai ka batang lagi mobile la ban banyo ikikot kisla kali hendrai balai ki dahap ban sim ikikot kisla kali ki da pha wan mi apo DTO hendrai ngiwan mentasngi bapli gini lagi wan lanong kendong lalu kabaino sngi ka bai kali DTO umdon balai ki pha wan gini tengi ngibu ke jingkerpat nak leng seng ban ngi penrem ya ke jingle jong kane ke DTO ba ki phan hakador ke bahe khamtam syate sanong kendong bapli kimtip tengi bu ke jingkerpat ba DTO udai ben pensai halor kane ke bentan nak leng seng ngi penrem juri kane ke jingle ke jongki ke ba sangawairu ke ba ngi kta nak leng seng ba kita ki enforcement ki balai syafil kita kerne iki paj ba kimpen sutu hoi ngiburom ya ka an kadon ka an ka bahap ban checking hendrai kene ka jingle ka jongki kalapau bagi haras ya ki paj ba khamtam sanong kendong ki bomtim te kapen i ba ngi na kaleng kaseng banginum dei ban ailat ngi kwa ya ka jing pensai nau DTO halor kani te na kaleng kaseng ngi nang budin ba kumbangi ong bam tasngi umdon u DTO te ngi nang sawan budin ban ngibu ya ka komplain sau DTO ngi pan ka jing pensai ba balai ki hap ban da pan hadu khatsan hajar ba sakawairu ngiyo komplain na woi ba wong ba usiu 10,000 ka phan bat kita ki enforcement ki ong wat no me thu briu ka ei kane ka don ei selendet na kaleng ka seng ngi ban khai kane bali phim sha ban thu briu haba phi phan te na kaleng ka seng ngi su khia ba ngi pan ka jing pensai mardor na DTO halor kane ka benta ba nyu i sanong kendong ki kali kamai ki duna ba te ngi su thu kum ka seng ngisutu ba kadon ba ka jing ki paj ba bapli menta kikit ki bahing kikit ki balik sim dawai kikit ya ki balik sim dawai hendrei aba kilap ki keno bagi dei ki kali ki bakamai tena kaleng kaseng ki kwa ban pensai ka office DTO shanong kendong ngitip ba baro ki briu mdon kali mdon te haba ki don ki kali private ki hap iban kit ya ki briu mdei pat bagi kamai haba ki peniang prasnong pratau hap ban yakit anda gi sukuno no bakamai te kata nagaleng kaseng nginomla ban pedang daleleiro ki hap ban datip shwa ki hap ban wat banya shwa lada kiyo tak information kita ki kaili private ki bakamai pha nagi number kali ki gi kali ki bakamai kata ngila ban pedang hendrai be pisulai be napang pin bat be ki kali private keno be ki kamai nagaleng kaseng daleleiro nginomla ban pedang Uba Matias Lingdo ulai thu bo mauru dang menta shitio ula sabat bat syadan kuna kembahadu ispojar tengkah kita gibriu kibakam badai na office DTO hadin plasya me kapisa kini gibriu gila maham ya ubo omdai men batai briu habai dai be ketik cingdan kuna kini ki pasenjar nga suka mahir nga nomor ba li ekam cong telong kita balik sim dawai ki balik kam sam sning yo kalir kita na sanap mo ni na mo tidon kali hira tersin depois hatu dong curi hatu bagus ya kalau bak ong ini ong ki perlok ki wana sinong ong mau kisa te mere ile kamai pi ong use tonga kamai nga ba wana te anun kam te kini bat kali bekerki te sakit te ban ser ong ki berubah itu tonga te ba kumta pi dai sa sim pi tel ai ki tel song ki dap sim yang ong ba kning kon kam ong abang tak ikut selapan di batas senior tela ai tengah ong kawan ke DTO di kenduk domon dia tolong kis ong kumtas dedep nata apa ong te sono lap le chatai ngar wa bun kam ba habi trail ta de jinjar songa pula alat la sa along ba sa kem sa bat ong ter pi songo la jinjar ti ong songa Kata bakwa kata om siba kita dah habis bat itu kamai itu nga long lapor kan tum ketangar kum bakwa kita passenger om cina si apa tu ngamo ong ta
depan lu sojar ngu. Tengah du sojar hani lu staff no. Tengah ada tablet di tengah. Bakal dulu ini. Konser atau apa aja sepau. 10,000 IT. Apa ong sojar baik. Hadir tempat buat selah. Tong labat upi. Thọ với duy cả quạt của trong thọ ta. Ke receipt ayu. Kersit ayu. Te ông abang ta ke kersit siha bai ông te bakal duk te ông pun ada sim to pisah la ai terus set. Kalau dia suruh semua pergi pergi buket sim dia sim pisah. Ada macam ai kata kersit betak pisah ingat long ai pisah itu lah ayu kersit ingat. Ada keli gitu kita sindar buat kelir ba ai pisah ti ông Kamu dah mudah mitu Bruce ya. Macam bisa. Bro, macam pisah. Orang atas, orang kata makan dia tu kan balap siam itu lengas saya gilok. Malah sih mudah kat sojar sih mudah dia langsung pangmet bahasa.